Assalamu alaikum warahmatullah. Aray inde anden ko Ceerno Sadou aray hila mari landa ko honno ɓuri moƴƴande voyageur Diop ko horugol ga koyo wonu hara horali. Assalamu alaikum warahmatullah. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Haray neɗɗo wonɗo e voyage de suumaye ko ɓuri mo moƴƴande ko yo taƴu ka ko yo ñaamu. Haray iɗen wiya si on tigi ñaami haray ella o ala no woodi yaaruɓe ko ɗum ɓuri moƴƴude. Si on tigi kadi noon hoori haray ɗum kadi ella o ala no woodi yaaruɓe ko ɗum ɓuri moƴƴude fof no mari dalil. Haray jomirawo subhanahu wa taala himo dalika Qur'an wa anta sumu khairul lakum, horugol ngol ɓuri on moƴƴande. Si en daari on aya ɗon e wi'ay haray ko horugol ngol ɓuri moƴƴude. Nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki inna allaha yuhibbu an yu'ta ruhasahu, Allah no yiɗi ko okki on kon kado nde ɗum waɗete wano o yiɗiri noon yo farillaji makko ɗi waɗe. Sen ƴetti ɗon kadi e wi'ay ko ɗa moƴƴi. Donc walillahi alhamdu, haray ko muradu yaajundu ko on tigi woni suɓagol, sina hara ko sattende voyage on tiiɗi ɗon noon haray ko yon tigi taƴu. Kono say sattende nden tiiɗa haray ko on tigi no mari suɓagol. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ramadan ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah du berrutto den ikka buikan tawaja odo